бинандагони азизу арҷманд, нашри навбатии барномаи иттилоотии пайғом манзури шумост. дар ҷараёни сафари навбатии кории раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ба ҷамоати деҳотӣ Чинор бо рафти бунёди иншооти ҷашнӣ, корҳои бунёдкориву созандагӣ ва дигар масъалаҳои рушди деҳаҳои ҷамоат шинос гардида, дар назди масъулин супоришҳои мушаххас гузошт. ҷамоати деҳоти Чинор бо мақсади хотирмон таҷлил намудани 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон тадбирҳо меандешад. Сокинони ин деҳот корҳои ободониву бунёдкориро вусъат бахшида, ба намои шаҳр ҳусни дигар зам мекунанд. Бо мақсади шиносоӣ аз рафти корҳои сохтмониву хорамгардонӣ, раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ба ҷамоати деҳоти Чинор сафари корӣ анҷом дод. роҳбарияти мақомоти маҳаллӣ нахуст аз фаъолияти корхонаи истеҳсоли мармари саразм дидан кард. иттилоъ дода шуд, ки дастгоҳу таҷҳизоти истеҳсолии корхона имкон медиҳад, ки сангҳои табиӣ дар шаклу андозаҳои гуногун коркард шуда ба мизоҷон бо дизайни зебову ҷолиб пешниҳод карда шавад. гуфта шуд, ки сангҳо асосан барои тарҳу намои бинову иншооти таъиноти гуногун пешбинӣ шудааст. сангҳо бо дастгоҳҳои махсус тарошидаву бурида шуда дар як баст то 100 метри мурабба маҳсулот истеҳсол мекунад ва бо дархосту дизайнҳои гуногун мувофиқи талаботу дархости мизоҷон омода карда мешавад. зимни шиносоии раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз иқдоми соҳибкори маҳаллӣ дар самти саҳмгузорӣ дар ободониву пешрафт ва шукуфои ватани азизамон изҳори сипос намуда, ҷиҳати татбиқ намудани ҳадафи созандаи кишвар, саноати кунонии бусурати кишвар муҳиму муфид ва саривақтӣ арзёбӣ кард. ҳамчунин раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз фаъолияти коргоҳи истеҳсоли асфалти муассисаи давлатӣ истифодаи роҳҳои автомобилгарди шаҳри Панҷакент дидан карда, бо роҳбарияти ин муассиса вобаста ба масъалаи нав кардани таҷҳизот ва хатҳои истеҳсолӣ мулоқот кард. гуфта шуд, ки техникаву таҷҳизоти ин коргоҳ кӯҳна бошад ҳам, лекин ҳоло ҳам коршоям ва қобили истифода аст. дар назар аст таҷҳизоти муосир харидорӣ карда шавад. боз як иқдоми наҷибе, ки сокинони шарафманду ватандӯсти ҷамоати деҳоти Чинор амалӣ намуданд, ин таъмин намудани мардум бо оби нӯшокӣ мебошад. мардуми деҳаи Нуристон тариқи ҳашар чоҳи амудӣ канда, бошандагонро бо оби тозаи нӯшиданӣ таъмин намуданд. ҳоло сохтмони пояи бетонӣ барои насби зарфи об идома дорад. дар назар аст, ки дар арафаи таҷлили иди байналмилалии Наврӯз он мавриди истифода қарор дода шавад. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода барои ин кори хайру неки мардум баҳои баланд дода, шоистаи аҳсану офарин хонд. зимни сафари корӣ ба ҷамоати деҳоти Чинор раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз рафти таъмир ва ба мавсим омода намудани пойгоҳи обкашии Нилуфар-1 дидан намуд. бояд гуфт, ки тавассути силсилаи пойгоҳҳои обкашии Нилуфар-1, 2 ва 3 дар ҳудуди ҷамоатҳои деҳоти Чинор ва Саразм беш аз 1000 гектар заминҳои кишт обёрӣ карда мешавад. ба роҳбарияти идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрии ҳавзаи дарёи Зарафшон Ибодулло Мансурзода ҷиҳати дар муҳлати муайяншуда тоза намудани шабакаҳои обрасон, таъмири иншооти гидротехникӣ, сарбанду дастгоҳҳо, хатҳои барқ ва ба мавсим омода намудани иншооти обрасон дастуру маслиҳатҳо дод. бо иштироки раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода, кормандони шӯъбаи ҳифзи муҳити зист ва сокинони ҷамоати деҳоти Чинор дар канори шоҳроҳи Панҷакент Саразм маъракаи ниҳолчинонӣ баргузор гардид. дар ин ҳашари умумихалқӣ бо мақсади сабзу хӯрамгардонӣ ва ободонӣ даҳҳо нафар бошандагони деҳот фаъолона ширкат варзиданд. ҳама сарҷамъона ниҳолҳои ороишӣ ҳамешасабзи санав баршиноиданд. аз ҳар як одам аввал фарзанд донистар куд, ҳамин боғ мондандар куд,
بعد گذشتن من با کی باشه کی شنونده باشد بود فرصت باشه بچه همین آدم شنونده رفته بود همین میمونه بابا ما میگفتن که باغ کن تاک کن آینده میموند بچه ها میخورد ثواب میشد خوش میخورد وای میخورد همین یولوچی میخورد ثوابش میرسد بود حرکت کردیم من اینجا تاک شنوندیم من این باغ کردیم خدا فقط با زیادتر میکنیم بهار سر شد درخشانی شرافت رئیس شهر کتی حرکت کردیم من درخت شنوندیم حرکت میکنیم با اشتاق آباد کنیم یاشا همین از وای گرفتی همین آینده با همه درخت در کور آبادانی در کور قشلاق با درخت بسیار باشد میوه‌ای بسیار باشد هم بچه میگیرد هم کوچه آباد میشد در دوره اقدامی مذکور که به حفظ محیط زیست بهبودی اکولوژیا و زیبا گردانیدن محیط شهری بوسونی پنجکند روانه شده است دهها بیخ نهال همیشه سبز و آرایشی شنوده شد قید گردید که معرکه نهالشنونی در پیروی با هدایت‌های سرور دولت پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان برگزار گردیده جهت عملی نمودن برنامه‌های آبادانی و سبزگردانی کشور میباشد. امروزها در سراسر جمهوری کارهای آبادانی سازندگی از آن جمله صبر و خرمگردانی با مرام ادامه دارد و همین کارهای آبادانی سازندگی برای آبادی دیار مملکت عزیزمان تاجیکستان و استقلال سزاوار 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان می باشد. امروز بابت در عمل تطبیق نمودن دستور سپارش‌های اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ساکنان شرفمند شهر دیهاتی پنجکین نیز با حشرهای آبادانی برآمده در همه موضوعی که موافق هستند سهم ارزنده خود را گذاشته ایستادند و نیال‌های سایه افکن و نیال‌های میوه دهنده شنونده ایستادند. امروز ما در حشر شنوندن نیالشنونی در جماعت دیهاتی شناس حضور داریم. امروز با سروری رئیس شهر پنجکین محترم خالقزاده عبدالخالق تمام راهبران فعالان و حشر عمومی نیالشنونی برآمدند و سهم ارزنده خود را گذاشته ایستادند. از فرصت استفاده برده از تمام ساکنان شهر دیهاتی پنجکین خواهش میکنم که در کارهای آبادانی سازندگی از آن جمله در شنوندن نیال‌های همیشه سبز سایه افکن و میوه دهنده سهم ارزنده خود را گذارند برای آباد نمودن مکان زیست خود همیشه سهمگذار باشند. تاکید گردید که چنین اقدام‌ها نه تنها به زیبایی شهر و بهبودی محیط زیست مساعدت می‌کند بلکه فرهنگ نیالشنونی و محبت به طبیعت را بین مردم مخصوصاً نسل جوان تقویت می‌بخشد. امروز ما تصمیم کردیم کارمندان حفظ محیط شهر پنجکین برای آباد زیبا گرداندن دیار ما نیال‌های سایه افکن شنونده شهر ما را سبز و خرم کنیم. پیش می‌گیریم که هر وقت تاجیکستان از ما آباد و سبز و خرم باشه. در دوره سبز و خرمگردانی رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده در موضع پایگاه آبکشی نیلوفر که اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری حوزه دریای زرافشان است دهها بیخ چنین نیال‌های آرایشی و همیشه سبز را شنوید. با گفته متخصصان ساحه این نیال‌ها در مجموع بیش از 40,000 بیخ نیال‌های آرایشی گوناگون در خواجگی نیال پروری شعبه حفظ محیط زیست شهر پنجکند پرورش کرده می شود. با رهبری شعبه حفظ محیط زیست و فعالان جماعت دهاتی چنار جهت تشکیل و ادامه حشرهای نیالشنونی و سبزگردانی شفت این شهرها که در آمدگاه غربی شهر می باشد نگاهبینی نیال‌ها طبق قاعده‌های اگرتکنیکی دستور و مصلحت‌ها داده شد. مکتب مکانی است مقدس و مخزن دانش و محض در دبستان شخص زیرک و دانشمند و عالم و وطن پرور می گردد. در جماعت دهاتی چنار ساختمان بینای الوگی مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 40 با مرام ادامه دارد. از رفت کارهای ساختمانی رئیس شهر پنجکند دیده نموده با مسئولین جهت بوصفت در مهلت پیش بینی شده با استفاده دادن بینای تعلیمی دستور و سپارش ها داد. باید گفت که بینای الوگی نو از دو آشیانه عبارت بوده
дорои 16 синфхона ва утоқҳои ёрирасон мебошад. дар мактаби имрӯза бошад дар 15 синфхона наздик 1000 нафар талаба бо таълиму тарбия фаро гирифта шуданд. бинобар он ки дар муассисаи таълимии норасоии ҷой барои талабагон ба назар расид, бо мақсади ҳалли ин мушкилот бо дастгирии мақомоти маҳаллӣ ва сокинону саховатмандон ин дабистони муосир қоматрост мекунад. дар идомаи сафари кории раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз маркази савдо ва хизматрасонии соҳибкор Иброҳим Маҳмадмирзоев дар деҳаи Нуристон ки дар канори шоҳроҳ воқеъ аст дида намуда барои рангубор ва ороиш додани намои он ниҳолшинонию сабзкории канори роҳу саҳни бино дастур дод. ҳамчунин раиси шаҳри Панҷакент бо рафти насби пойгоҳи трансформаторӣ барои хатти барқи корхонаи бунёдшавандаи коркарду ғанигардонии маъдани сурмаи Канзи Диёр ки дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Мохён ҷойгир аст ва аз ин ҷо оғоз меёбад дида намуд. дидорбинӣ ва аёдат кардани шахсони ниёзманд ва дастгирии онҳо ин амалест хайру савоб. ин амалу рафтору сарвари давлат пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон низ дар ҳар баромадашон таъкид мекунанд ки ҳар як нафар бояд то ҳадди имкон ба нафаре дасти ёрӣ дароз кунад. дар ин замина раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода дар доираи ҳар як сафари корӣ нафарони имконияташон маҳдуд ва ниёзмандро аёдат мекунад. ин навбат ӯ ба хонаи сокини деҳаи Шаршара маъюби гурӯҳи якум Достон Тоҷибоев рафт. мавсуф 32 сола буда оиладор соҳиби 3 фарзанд мебошад. мегӯяд гарчанде ӯ аз пои равон маҳрум аст, лекин волидайнаш ва ҳамсараш дар бараш ҳастанду ҳамеша ёрӣ мерасонанд. раиси шаҳри Панҷакент аз зиндагиву саломатии Достон пурсон шуда барояш аробачаи маъюбӣ ва кӯмаки молиявию моддӣ низ расонид. барои чунин дастгирӣ ва ғамхориҳо изҳори сипос карда шуд. таъкид гардид ки таваҷҷӯҳи давлат ба таъмини шароити арзандаи зиндагӣ барои маъюбон ва пиронсолон солтосол бештар мегардад ва ин аёдату ғамхориҳо нисбати шахсони ниёзманд ва пирони рӯзгордида як намунаи равшани ғамхории ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. гузориши Муинса Атамуллоева ва Шаҳбоз Қурбонов. ҳайати роҳбарӣ ва шахсии шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент дар ҷамъомади навбатӣ тарғибу ташвиқ ва иҷрои нишондодҳои паёми пешвои муаззами миллатро яке аз самтҳои муҳими фаъолияти хиш арзёбӣ намуданд. паёми пешво роҳнамо ва меҳвари пешбарандаи ҷомеа таҳти ҳамин унвон дар шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент ҳамоиши омӯзишӣ баргузор гардид. гуфтанд ба маврид аст ки омӯзиши нуқтаҳои асосии паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олӣ барои бештар гардидани дастовардҳо ва нишондиҳандаҳо замина фароҳам меорад. дар чорабинӣ роҳбарият ва ҳайати шахсии шӯъбаҳо, раисони ҷамоатҳо, раисони маҳал ва фаъолон иштирок доштанд. нахуст сардори шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент ташрифзода Шоҳвалӣ Тӯрахон суханронӣ намуда ӯ ҳадаф ва муҳимияти шарҳу тавзеҳ ва омӯзиши паёмро ҳамчун санади дурнамои фаъолият зарур шуморид. гуфта шуд ки паём на танҳо вазифаҳои мақомоти давлатиро дар низоми давлатдорӣ мушаххасан дарҷ менамояд, балки дар он вазифаи ӯҳдадории шаҳрвандон нишон дода шудааст. паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон чун барномаи мукаммалу роҳнамо ҳамасола ба Маҷлиси олӣ ироа гардида, он фаругирандаи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии Тоҷикистони соҳибистиқлол мебошад. дар ин бора муовини сардори шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент оид ба хизмат подполковники милитсия Умарзода Усмонтӯра чунин ибрози ақида намуд. бо мақсади дар амал татбиқ намудани дастуру супоришҳои вазири корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон генерал полковники милитсия Раҳимзода Рамазони ҳамроҳ оиди ҳисоботи раҳбарияти шӯъбаҳои корҳои дохилӣ оид ба натиҷаҳои фаъолияти хизматии
соли 2025 инчунин расонидани дастуру супориш ва ҳидоятҳое ки дар паёми навбатии пешвои муаззами миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон санаи 16 декабри соли 2025 ироа гардид. имрӯз дар шӯъбаи корҳои дохилии шаҳри панҷакен таҳти роҳбарии сардори шӯъба подполковники милитсия ташрифзода шовали турахон вохӯрии судманде бо аҳли ҷамоатчигӣ, раисони ҷамоатҳо, раисони маҳаллаҳо ва фаъолони диёр вохӯрии судманде гузаронида шуд. дар маҷмӯъ дастуру супоришҳое ки дар самти ҳифзи ҳуқуқу тартибот дар паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷи ҷумҳурӣ дода шуданд, дар ҷараёни чорабинӣ мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифтанд. дар фарҷом бошад, иштирокчиён ба саволҳои худ аз ҷониби сардори шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент посухҳои мушаххас гирифта, барои дастгирӣ ва ҳамкорӣ изҳори сипос намуданд. гузориши Мартаба Раҳмонова ва Шаҳбоз Қурбонов. дар машварати васеъи корӣ ки таҳти роҳбарии муовини раиси шаҳри Панҷакен Эркин Хушвахтзода баргузор гардид, рафти татбиқи барномаи давлатии кабудизоркунӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 ва иҷрои ин барнома дар шаҳру деҳоти Панҷакент таҳлилу баррасӣ гардида, роҳбарони масъул барои дар соли 2026 вусъат додани ин барнома вазифагузорӣ карда шуданд. бо мақсади ба сабзу хуррамгардонӣ фаро гирифтани тамоми гӯшаву канори ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барномаи давлатии кабудизоркунии ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2040 қабул гардида, дар ин самт корҳои мушаххас тибқи нақша бо маром идома дорад. мавриди зикр аст ки дар заминаи ин барномаи давлатӣ аз тарафи мақомоти иҷроияи маҳаллӣ ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен қарори раиси шаҳри Панҷакен аз 29 ноябри соли 2024 ҷиҳати татбиқи барномаи давлатии кабудизоркунӣ дар қалаврави шаҳру деҳоти Панҷакен қабул гардида буд. дар ҷаласаи васеъи корӣ ки таҳти роҳбарии муовини раиси шаҳри Панҷакен Эркин Хушвахтзода баргузор гардид, асосан рафти татбиқи барномаи давлатии кабудизоркунӣ то соли 2040 мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифт. муовини раиси шаҳр Эркин Хушвахтзода ба ҳозирин иттилоъ дод ки дар самти татбиқи ин барнома аз тарафи раисони ҷамоатҳои деҳот, корхонаю муассисаҳо, маҳаллаҳои шаҳр ва дигар сохторҳо як силсила тадбирҳо амалӣ шуданд ва мо бояд барномаи давлатии кабудизоркуниро то соли 2040 бо нишондодҳои хеле баланд иҷро намоем. дар ин машварати корӣ роҳбарони соҳаҳои гуногун аз ҷумла шӯъбаи ҳифзи муҳити зист, раёсати кишоварзӣ, раисони ҷамоатҳои деҳот ва дигар масъулин мавриди пурсиш қарор гирифта, онҳо вазифадор шуданд ки дар самти татбиқи барномаи давлатии кабудизоркунӣ то соли 2040 дар соли 2026 ки соли омодагӣ ба 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон эълон шудааст ва дар заминаи нишондоди паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мо бояд дар соли 2026 барои боз ҳам баландбардоштани тадбирҳо дар самти кабудизоркунӣ ва татбиқи эълон шудани соли 2026 соли вусъат додани корҳои ободониву созандагӣ, тақвияту таҳкими худшиносиву худогоҳии миллӣ корҳои мушаххасро анҷом диҳем. дар хотимаи ин машварати корӣ муовини раиси шаҳр Эркин Хушвахтзода бори дигар аз роҳбарон ва масъулини тамоми соҳаҳо қотиёна талаб кард ки бояд нақшаи татбиқи барномаи давлатии кабудизоркунӣ
در شهر و دیهات پنجکین که از برنامه حکومت جمهوری تاجیکستان سرچشمه میگیرد بر زیاد اجرا شود و ما باید از همین روزها برای شناندن درختان گوناگون مخصوصاً درختان سایه افکن کارهای ضروری را با مرام ادامه بخشیم. گزارش عباس همراساده و شاه حسین صالحов. ضمن برگزاری نشست مطبوعاتی راهبران شعبه حفظ محیط زیست و ریاست کشاورزی شهر به نمایندگان وسایل اخباری عامه معلومات مفصل داده به سوالهای آنها پاسخ گفتند. در اساس نقشه تصدیق گردیده مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکند نشست مطبوعاتی عاید فعالیت شعبه حفظ محیط زیست در شهر پنجکند برای سال 2025 و ریاست کشاورزی شهر پنجکند برای سال 2025 با اشتراک دایره وسیع نمایندگان واسطه‌های اخباری عامه برگزار گردید. در جریان نشست راهبریت و کارمندان دو نهاد با سوالهای روزنامه‌نگاران وابسته به سمت‌های مهم فعالیت ساحه پاسخ‌های مشخص و قناعت بخش دادند. ضمن نشست مسئله‌های وابسته به رفت کارهای نهالشنانی، حفظ عالم نباتات و حیوانات، بهتر نمودن وضع اکولوژی منطقه، تطبیق اقدام‌های سبزکاری، اینچنین اجرای برنامه‌های دولتی ساحوی مورد بررسی قرار گرفتند و تاکید گردید که در دوره حساباتی جهت اجرای طلبات‌های قانونگذاری جمهوری تاجیکستان طبق فرمایش رئیس کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکند 33 مرتبه عکس تازگی محل، 28 مرتبه عکس تازگی ساحل 2025، 33 مرتبه عکس تازگی شاهراه و 10 مرتبه عملیات هوایی تازه به نقشه گرفته شده است. از طرف متخصصان شعبه طبق نقشه چاره‌بینی تصدیق شده در سال 2025 33 مرتبه عکس تازگی محل در جماعت‌های دهات لایق شرالی، یاری، خرمی، سوجینه، سرزم، وارو، خلیفه حسن، چینار، اماندره و مرکزی شهر عکس های تازگی محل و تازگی شاهراه با اشتراک 52638 نفر شهروندان گذرانیده شده. به مقدار 506 تن پرتوها به پرتوگاه شهری توسط 12 عدد تکنیکه های بارکش و 2 عدد تکنیکه های باربردار برآورده شد. همچنین قید نمودند که برای رعایت نکردن طلبات های قانون جمهوری تاجیکستان درباره حفظ محیط زیست نسبت 232 نفر شخصان واقعی و حقوقی پروتکل های حقوق ویرانکنی ماموری ترتیب داده شده به مبلغ 87375 سامانی جریمه تعیین کرده شد. گزارش دلافروز حفیظ و شهباز قربانوف. ادامه برنامه اطلاعاتی پیغام. در قسم غربی شاهراه پنجکند سرزم با اقدام جماعت دهاتی سرزم قسم نظامی 0203 و شعبه حفظ محیط زیست شهر پنجکند حشر شنایدن نهالهای همیشه سبز دایر کردید. با مقصد آبادی دیاری عزیزمون سبز و خرمگردانی و زیبا و سالمگردانی محیط زیست ساکنان جماعت دهاتی سرزم عزم گرفتند که کارهای نشو و نما را به جا آورند با مقصد سزاوار پیشواز گرفتن جشن‌های فرخنده در شاهراه پنجکند سرزم با اشتراک ساکنان دهات در یک جایگی با کارمندان شعبه حفظ محیط زیست شهر پنجکند و سربازان و افسران قسم نظامی 0203 معرکه نهالشنانی گذرانیده شد. من نبیف مطلب جان مظفروی سرمتخصص شعبه حفظ محیط زیست در شهر پنجکند در اساس دستور و سپارش‌های رئیس شهر پنجکند خالقزاده عبدالخالق صنوبر دایر به برنامه دولتی کبزارکنی برای دوره سال 2040 ما تصمیم گرفتیم که با نماینده‌های جماعت دهات سرزم فعالان کارمندان قسم حربی 0203 شهر پنجکند و شعبه حفظ محیط زیست در شهر پنجکند معرکه کبزارکنی در شاهراه سرزم و مقدار 263 عدد نهال‌های همیشه سبز سوزنبر شنانیدیم و کارها ادامه دارد. در مجموع ما
تصمیم گرفتیم که تا سرحد ازبکستان رو درختان همیشه سبز سوزنبرگ شنانیم. ба гуфти раиси ҷамоати деҳотии Саразм Дилнавоз Султонова то имрӯз ҳар ҳафта тариқи шанбегии умумии халқӣ ҳама ҷо тозаву хӯрам гардонида шуда баҳри сарсабзии диёр садҳо бех ниҳолҳои ҳамешасабзу ороишӣ низ шиноида шуданд. пирони рӯзгордида ба ин ташаббуси сабзкорӣ дар ҳифзи муҳити зист, зебоии маҳал ва афзоиши сабзазорҳои минтақа аҳсану офарин хонданд. ҳамзамон аз сокинон ва масъулони сохторҳои дахлдор дархост карда шуд ки раванди нигоҳубини ниҳолҳои шиноидашуда зери назорати ҷиддӣ қарор бигирад то дарахтон ба таври дуруст нашъунамо ёбанд. умед карда шуд ки ниҳолҳои шиноидашуда аз рӯи талаботи нигоҳубини агротехникӣ хуб сабзида дар оянда симои ин мавзеъро боз ҳам зеботару ободтар гардонад. бояд зикр кард ки тибқи нақшаи барномаи давлатии кабудизоркунии ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 бо мақсади амалӣ намудани чорабиниҳо дар самти шиноидани дарахту буттаҳо роҳандозӣ гардида дар миқёси шаҳру деҳоти Панҷакент ҳазорҳо гулу гулбутта ва дарахтони ороишиву ҳамешасабз шиноида мешавад. корҳои ободониву дарахтшинонӣ дар дигар минтақаҳои шаҳри босонияи Панҷакент бо маром идома дорад. гузориши Муинса Атамуллоева ва Шоҳҳусайн Солиҳов. бинандагони гиромӣ, ҳоло бошад ба як эълон таваҷҷӯҳ намоед. роҳбарияти қисми мустақили 38-уми ҳарбикунонидашудаи хадамоти давлатии оташнишонӣ оид ба муҳофизати шаҳри Панҷакент ба маълумоти сокинони шаҳру деҳоти Панҷакент мерасонад ки қабули довталабон барои таҳсил ба Академияи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон ва муассисаи давлатии таълимии коллеҷи оташнишонӣ техникии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Данғара барои солҳои таҳсили 2026-2027 бо тахассуси бехатарӣ аз сӯхтор оғоз ёфтааст. довталабон баъди хатми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ, яъне пас аз хатми синфи 11 қабул карда мешаванд. Суроға шаҳри Панҷакент, кӯчаи Тиришкова 8. қисми мустақили 38-уми ҳарбикунонидашудаи хадамоти давлатии оташнишонӣ оид ба муҳофизати шаҳри Панҷакент. телефонҳо барои маълумоти бештар 53572 ва 92 923 01 10. рақамҳои телефонро такрор мекунам: 53572 ва 92 923 01 10. тамошобинони азизу арҷманд, дар ҳаминҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. барои ҳар яке шумо саломатиро хоҳонем. хайр, шоду пирӯз бошед.